Hi guys, hari umuntu wansabye yuko mukorera video yereka uburyo ushobora kweditinga message ya WhatsApp. Reka nze nyimukorere ubundi abibone. Dore uburyo ukora video ya message iyo uri kweditinga message ya WhatsApp. Tuvuge ngiye kwandikira uyu muntu ngo rero waryamye hagakurikiraho nk'ibi bintu. Urabona iyo bimaze kugenda gutya ukohereza, urabona ko ubutumwa bwamaze kugenda. Reka nkwereke n'uburyo rero uri buze kuyeditinga. Urahita uza ukore kuri ya video uyikandeho cyane, ubundi uze hano hejuru hari utudomo dutatu, ubundi ukande kuri edit, ubundi bahita bagusubiza kuri ya message wandikemo noneho ijambo rya nyaryo ngo waryamye. Hello, waryamye. Okay. Urabona ko message yahise igenda kwa kundi igenda neza cyane. Thank you very much. Kora subscribe, like and share ku nshuti zawe ubona ko zitabizi nazo zibimenye. Ciao ciao.